Kubor nagaslem jong unongsan hima. Usembun Menteri Ramba Kejelang Bak Preston Tinsong. Ulah kerpat ya kekong bindas im ban wengno ya gajinya ki daga basong syat ngan. Barulah pensyairu hak bayadai bat kisin jam ki bak sorkar jela kala shim daga benta ban yo ya kepisa ban shna kampen he ya gani kesurok nongpo umden Sonapur. Haba keren cikilat patai kubor mentakas ngi gespotrik ujileo arajar arpusau. Ubak Preston ulah batai syapang ke jingshim kia ke sorkar nado usnam arajar khat pra hado usnam arajar arpo panyo penrung hapo ke skim jong ke World Bank henry namar bemdap ke pisa lahapan pa ke jing terwa syakatanat dona jong ke sorkar pedeng kum ta uliat hu baka kam kala nang yaj henry namar ke jing donno ke election MP bat ke jing tray kam jong ke moral code of conduct ki kam kisa teng shwa Henry ulaong bahaka tayo kabanwan anpa ya ke DPR syakatanat planning bat hadin kata syaka NEC kaban sapenpoi ya ke DPR syaka dona. Ulaong bakacing mangpisa kan kot kumbasan puwai kelor tingka na nongpo sya umden. Syusyu ba Preston ulaya thoru baka benta ka baar jong ke surok kadai na umden kaban letya sok sya Sonapur badru kaban letya sok bat ke surok ba habernihan. Ulaong bagani ka surok kumbalai pu prani lai pu kundai kilometer la penrung lingba ka skim PMGSY 3 ban hakatayo banwan kandon ka jingye kendo ha Delhi ban penbet khaddo ya ka DPR na ka benta kani kumta ba Preston ula kerpat ya ka kong bindas im bakan wengno ya ka jing shong sha thangan namar mdai baka sorkar ka klemle ai hinrai ka sorkar kala shim ni ki senjam ban penorlong ya kani Ubak Preston ulaong baladaong banle no menta-menta kalong ke bemla namar amla banle no menta-menta namar kikindon bat kirukom ki bahap ban yaj bat bod kat kum kirukom trekam jong i kong si alor kajing kediman ke jong i ka wedei bat kanika ban penha ban repair bat le bahai kanika surok ka pengiong ka surok nongpo umden Sonapur. Kani ke subjek anisya kabinat keren lah pun bun pelikisnet. Dengan sultanat cibun di concern jom ini kong. Iba hak bakadu iwan kenang cicelong bandro susu yang attention jom ke government. Hak ba ilas dang kendiat telikis ni ban syatnan. Bat na kaliang jom ke department anisya ila pak kubor lamba jom engineer. Lapha lamba jong ka district administration ban pensyai lor ka status beneka koi hakanuk benta ka ide bat beneka surok nang tena nokpo Saumden bat Sonapur de menna mensngiru ang siya na kaliang jonga la invite na komentara inwan bani kedu bangan nang batay susu kenrei imsem lala banwan imsem pedian banwan kenrei kam lele kabang nakwa kalau ban persyai nak kalian jong ke department nak kalian jong ke sorkar hakabai dei bat kan ke position jong ke surok na nongpo umden bat kaban connect ru syadu Sonapur bat kaban connect ru ban mi syate syapo sapok banihan Tekani ke subjek kemopi nadu ar hajar hatra ar hajar dai hakin syah nak propose atalis ke bengiong ka pat ka skim jong ka World Bank nila prioritize kilabu denrei hakabakadu namar ban nakaliang jong ka World Bank ka ai yangi tang si hajar klur hakawidei bat ka root sector deka ka bami nang ta kalomba kani kesurok napo nongpo umden Sonapur ka World Bank ka ongtong niya paypat haka face ka baa haka ba ka face ka baa hat umta ka patsda tamba slab shoe ka face baa ka sasda te UMLA jong ka nongpo MDC kiwe ki leaders jok ka area ru kijuan na kapo sa kapo ban kerpan bat banten sngew hanga bat ngalawan ru la arsin laisin cakete cakang i bakal long sisa ka badon kam malu kata kata dengan itu ya pi ha une ubnai
ubalai kepala dep au ni upanai ubalai don bok ba kadon kaneka budget allocation na kalian jongka Ministry of Donor hakaba khadu nilala ia kaban penrum ia kan project hapo ke priority list kaban nengkong ba ia kan isro inshna ndadu nongpo hadu ha umden kabadon kumba arpo kilometer dahdi nang tu kawan nok election de nang ta na kalian jok komunisi ka ba hinsa pek hadin ba la dep ka election MP hadin la dep kanika model code of conduct te ka sakut te menta ka status jong kani ngako ban thu tak pasai kalong ba ya ka DPR na kalian ka department kala penkre dengan kremen scan balakum no lada ndai mentak tayo hakane ka tayo ka wan ngilala ban pa ya ka DPR siap planning department bat ka planning department kan sapha ia kan DPR syate syapo Delhi syaka Ministry of Donor lengba jong ka NEC lengba jong ka NEC khnang ba kinyo ban ai sanction kata kadeka latest status jong kanika surok kabadai na umden hadu na nongpo hadu ha umden kabapoi arpo kilometer nang ta susu na lor ka umden ya chakma kabat poi sa kumbal lai popra kilometer lai popra lai punai kilometer wat ban ya kapot sana tikani ka bang lebih ka bang kren ya kani ta na try ka bahai kumbang ong inshim ya ka ka bang la inshim ba kala de la pa official communication kaba nakwa ban pentit oktang shu hai ngai itu ki area isnong ba per jong to ki area umden paro kawe ki bayat nadu nongpo tete hadu ka to isnong ba on pi kolum ba kinti ba kanika deka jipen sai nakalian jong